TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni wakatatu wa matuku miongweli na jemwe mwaini wa thandatu mwakana wa ngilili na miongweli na itatu niselilika mwendo wa saa umwe na nusu cia wiyo masaa maseo mabika gukethie na ngitho cha thini wa Vilingi wa Mauvoo manyithie Mauvoo la twakumbanisia kiwiyo ni cha umundi Sharon Dinda nugutwalulila Mauvoo kwanzia ya meko ni Faith MAKENZI wa mutunga na ekato sisie kati wala tumanengete uito kiwiyo ni cha umundi. Ala tukumbanesie ni vamwe na atongoi Masaku kukulwa matumia ilo biasa akaunti nesabala mabitukithisie bajeti ya akaunti ya Masaku kwi iyo. Ase skuluni wa Tamuthi KT kwenda mwalimu munene wa skulu swa Petangwe maitata ena mituo mithuku. Mwaitu umwe matungulu kwenda serikali mwitane na andu alau kueta menda umube na kitheka. Na mwisulwa umwe kwa nini ya Shakahola ila yuko nanua na mutabania Paul MAKENZI kutiwa ni thayu. Vilingi wa Mauvoo. Ni nau kuthocha ngumanyithie musiaisia tuatianie thini wa Facebook ni Mutongoi TV. Itina wa mbunge ya kaunti ya Masaku kupitukithia bajeti ya lato wa shilingi bilioni 14.5 mubea wa Utongoi kaunti ya Masaku ni wendeka utumie ilovia isu undu vailite milatini ila yailite munini wa speaker mbungeni ino Stephen Mwandhi ndanena na andiki mawoni wa umbula ta mbunge nimekwithiwa maiyati ya undu vailite utumi wa ilovia isu na kumosea matambia makemeo atongo yala methiwa maithukuma na Kikono Daniel Bongela no kutubingu ya Vilingi wa Mauvoo. Itina wa mbunge ya kaunti ya Masaku vitukithia budget kwi muthani wayo yumunini wa speaker va kaunti ya Masaku Stephen Mwandhi na ulangine MCA wa Kalakala ndanena na andiki Mauvoo ni waeleshekana nimekwitha maimose ya matambio maminista na maofisa angi anene ukavani wa utongoi alamate uthukuma undu vailite na kuthukumithia ilovia isu kwa ilia mikale ya NND. Idita mbunge ya Masaku te that is ya muno departments na tiyo sense ya temba departments muno departments uthukumiwo nikenda withie mwene ndi wakwata value ya mbesa painge wa ya katibu kana waziri kuthikwelea kuthukumithia mbesa ila sana wa department koti makulia undu pesa ta make and wa department unity that masia yese nikenda mwene ndi atonotetheka na alama kwa mwanewe ya endi paitha na ndungi akakumeta vambunge na tiasa mabetango mobisini nundu pata kana undola tusia yese ni mwene ndi etheni wa thukuma unogie vone maelesekana mena mwikio ukava wa Utongoi nuthi uthukuma undu vailite na kwa ile maundu ma uiti malelo kisomo kigu kati wa mivengi ile vathiwe ilovia mbingi kila department na wala wayo twamenenga kuma kwa kigu kubika hospitali kubika kwa sababu kwanza sia ana youth kubika kwekia mbesa ila sia kiwasia sia ikundi sindu sio ndene teke ndene wa budgets ndito kuhakikisha kanani sia thukuma undu bailite ya mwako wende na uthela mwayu twinaguo nitukuona kana nibethiwe na wongeleku wa kinando katika principal budget ya mwako wala muthelu twaina bilioni 12 na yutu na bilioni 14 bilioni ingi ile siongelekile nundu akwithwa ta county nitukwisilia muno kosania court
katika kaunti ya Masaku valateithiwe tikite kiwango cha bilioni 2 na milioni 995 na tenda ukulia andu maitu ma Masaku tikwate serikali mbau tumitetheesie mivango ela yinayo mingi ya kukilia mwika witu kukilia andu ala mena mamutha monzu kukilia mwaitu na andu ala kwisila ukwatini wo kwisila mivango ela serikali inayo ta wikwatio fund na mbesa ingi mbingi sio bosi kitwe itethie ona aimi tukwate serikali mbau ikana maundu asu matone kwithiwa machaila. Daniel Mwankela, Mutongwe TV, kumanza wa mwako wa mbunge ya kaunti ya Masaku. Asiai maskulu wa musingi wa cha Muthei ula wikuya kaiti kauntini ya Makueni ni matwaisya maandamano nginya skulu ni usu maitata kwa kila meweta kana ni mituo mithuku ya mwalimu munene wa skulu usu. Asiai aya mainena kabindani ka maandamano asu ni maumbula kana mwalimu usu ethitwe na mituo ya kuthaukia silitu cia skulu. Mwalimu usu wetwa ta wikalite skulu nusu kwa ilungu ya mbe wa miaka 5 na ingini withitwe aikonanwa na mitumile mithuku ya ilobia cia sukulu usu. Caleb Chalo ni mwandiki witu wa Mauvoo. Sukulu ni wa musingi wa cha Muthei asema skulu ne maandamana kuliana na mwalimu munene wa skulu o ulame weta kana tautwekete mbiti ekoithia malondu na ile tende yomaya mwalimu amishwa abatoa toleishu omuwasi akelesya undu mwalimu unenda kumwanangia mwana wake wa mwitu na manie kwizilako twi muthenya wa kana na twi muthenya wa kana osu wiyo na ine namboka kulia kena thi kana bethi na we skulu kakambobi angazwania nundu kenda yana ya mutiani wa minti ngazwania takato nenda kena thi na wa ya nundu kaina mbikia wiyo ngakiengo kale kwacha ila kaindie koza naona kena thina nundu kamba uthambo ogubi kana namboli kama gukuni ndizi nonie keta inyake manenanga inya nonia bindu asula wethi atiundu ebwa nakakulia kelitu yona wina thina ine thina mwa wina ambiye be mwalimu we sukulu ugwetwa kibaya na nukondenia na thina la ibo wakondenia tibo wewe na muravia kana amiye maumia ngwa makomemu na teacher wito no to try thitie nai gina kasia ithia kana o UK form 2 na kana ndeya ndasaidi yako ya musini single parent wa kana kau takethia ati kwa andi wa kana ona kwao yukaithia kilasini kethia ke ba musike mwe ya mwana kati wa maundu angi alame wetonekana mwalimu ethitwe na utomi muthuku ilovia cia sukulu na kutunga sukulu oetina ke masomo na maendeleo ite somea skulu weyulu nitwa performia na yende na kuzioka na ndi ziana zioka skulu za 11 kuicha ikenuka saa ile cia wiyo mini zikone maneli kethia nitikwa na ina maana totona kuwa mwene tio kuandivocate ukaza ziana zibiko skulu teno ziende eneza lakini usienda ziende na ndi mukaelezia renyu ati mukaiwa moyo wiva ne kabindane kauna vala muyumbe wa kaiti wesa kutambuka skulu ne o na vala wathuthia cia kunganya maandamano na kunenga mwana anene make somo na muvea wa wandikani wa alimu wa TSC kwika ukunikeli yolo wa kiko ki allegation la mena yoni ya mwalimu kwenda ayendeka kwa aitwikana kana ita wino onenda ukwata kana ka skulu na kutwika no siaite na kana kangika skulu baaki sioni ki talama kama kuita kana na me amatunge kana musie na nasia nundu kiuni kiende ni ministry made kwika na chunguzi asiini na me amaume lakini dekolia Ministry of Education dinde ikwatiania na sina kwithu kesi asi mwalimu enda mwasini meka ni mwalimu ni weka makosa asiai mende mazithukiwa na ministry yosa itambia kwa alimu ala mena maundu tasu nikana windie nitwenda twina bindesio ine ya asi kana nundu inuni allegation kana kuni kuthaniwa pambe kuweka uchunguzi wekwe atua ya mwalimu wa skulu wa cha Muthei kwenda kuna maasiasia na cia A2 nicho kitumi kinene cha asiai ma skulu kwenda kumukuthwa kuma skulu ne o kati wa mathinangi ala wetete ndene wa skulu. Caleb Chalo, Mutongwe TV, Vilingi wa Mauvoo kumavacha Muthei kaiti kaunti ya Makueni.
Mwitu umwe ndiwa kwa isitwa mwikali mula bamwe na siana siake kuma kwale matungulu ya yulu ni makai ya silikali na mamika ila silikali bamwe na atongoi makisio kiu malikile kumatethesya kuitana kubenwa munda wo mainena na Mutongoi TV ni maelesia kana methi twe mainyama wa ni amwe ma mukonyo wo na kutilanga munda wo maudhosi batemu yao bala abena ni methi twe maiweta kana mena ukumu wakosa munda usukuma kwa dio wa matungulu indi bate na mwamulo wa koti na inge mabalua mamunda mena mwikali munini wa kibu wa kibalo cha Kwale Emmanuel Muinde nake ni wale na ndeto isu siakanawe ni watumiwe ni dio kungamia munda wa mwikali woswe nayu amenda kwekana na ngusanisyo na kupena na munda ginya ugo wa munda usu ubiki na kumanyikana Boni Mutesia nukutuelesea. Mwitu mwikali wa mula ende kwekala na thina kumoto ini wa Kwale ulawe matungulu ya yuluka undini ya Masako aiwetakana amwema mkonyo wake makaniwe na mama kuiwa na yukitheka kiende na utilangwa uwathukanu na mea kana vatemu ya wa uketilanga na kana kuchianya Ivena munda nisiana siya kibeti kila chakele na nengi zune tata usisi anga tata ukulinyane kata na tabichi wame ama mwekitheka ni chakwa mochibo ni wama ni mami echibo bi yu aende na utalemwe kana kwikiwa wia yolwa kuvana munda wake elesya kwithwa endiwa enasiana mbingi musese kana imukono ya metho endethe wakitheka ni kiende na uthichonthe etiwa tena kindu na sena syake kwa vandu va kwikala lava echibo na chibo amatabia ame ama mwekitheka ni chakwa na mayotakana na utinda maindeni malea mande ona kwekata na kondeni na konuma ona kumimilela manuma ona ndimeweta mundoni nena ndiwa mwanza na ina bandu itekala kitheka chakwa ina veniwe mwana wake elesekana alamo kautilanga kitheki mawetaka na matumitu ni ndio matunguluko kitilanga na vaiva lwa mola nasya kana mwamulo umite kotini kwa kutilanga kitheka ki na kikulea kumaelewa kwithwa moene mena mavalua ma kitheka ki moka maiti mazire moka maiti kana matumiwa ni ndio moke otila lao ndiwa mbe maiti matumitu echivu moke otila lao ndia keli maza matumitu nazita enchivu moke otila lao ndiwa karatu yuni wa ozoyu moke mazi matumitu ni ndio moke kutila so tikulia ithie tithiba ati mulane wakwie ithi cia ntikata nuti na thina no mutethecia anene maitu kula mavika tika manava twikata ini wakiwa kivalu cha Kwale elesekana vayu tuyo kana wenda tumwa kutilanga kitheka ki lamoka wakitilanga no kwithwa matumia isito ya dio kwivithanya kenda mavikie na uvena na kitheka thikilawe watumiwe ni kwikithia kana kitheka kiki na vena na uguo ni waunga mwana uo kwitwikikana kwi ati andu maendete kwa dio na makanengwa orders ya utilanga kitheka kupitela balani kila kiboni isi peyonde ya utilanga kitheka kila nakuniwe simunewani ni find the problem ya family yesu at my level mwikali alesewia wake vala yuenda tongo imakaunti ya Masako vamwe na silikali nene maikithia kana kitheka chake inathi kumutethesa kuveta ngusaniso ila sithitwe vo kwithwa wate na vinya wausi ya kitheka chake mesilia nondoi ziunzola evalawe alilikana mwikali mola thinane kuvenwa kitheka ona wabina thena kabindu methe mebala ni mambita ni manda ni nandwa na mwana mule engio na luto na kei tio watu ikalele na tio watu kwate tiete kwatio kitheka cha mula ni eka 34 si eka 34 ithie ona kila tina cho ona ndito no weta kianata nundu mokie mavika bandu wethia ni maete mbai sio kola na data ethayo moka mama tlange theka cha data cha vina ko tikindo cha mbia umundi ni kindo cha mbia tene ona muze ethau ni madwa mathire ni ya muze kana me omua muze yake aliboti mpaka esoko kwa mpaka una murore mpaka kotini umundi methe ni mami kana ni me omua ona kwa mani ndire ntine ite kana me ombua nicho yu tukwirana tutethewe sitikale murutethesi nundu ithie ona tuthesi trono kwa laba tina bina
otuika no te ikotini tikambia munini uyu wa Kivu Emmanuel Muinde ni walesekana nukwendea na usia kitheka kikuvenanwa na kuungamia nguzanio ila siithitwe vo ngikungamana uwo ayumia ukanyo kela methitwe maivanda makonge kana gutilanga kitheka kiu vathukanu na meo mevetange vo kuvikia ila vakethiwa na sila wakati na kwani nayo kutua na uwo na kuwetwa maikakite kitheka chu maikatate kwikia siendubu nundu witho witampa na kitheka kina ikwani kitheka kina ikwani amba ikwekana onacho utunenge o time tumine ikwani yacho na kumabu mwene akakikwata vaibandu kiendete Yesu ingwikala mo na timo meyoka ona atumia mandwa alama imambai ando alama ithekani isuo tene ni mamiuthiu akitheka chu ikenda tuyokomi na ngewa akitheka chu weze kwithia charge kwa mundu ula waile makwale matungulu nayo lukaundini ya Masaku nyene toboni mutisia Enendi kuma keyangelani ukamba wa Masaku nimenda serikali ya kaunti ya Masaku kwisila mubeani wa mawithu luluko imatethesie kulinda yeima inene ila yende na kutuka kisioni kiukwianana na Timothy Ndonye ethiwa itwiku yu yilindwa ni batonyeka skulu wa musingi wake ukaomboka na amanyiwa skulu ni usu makalika unyamaoni wana uobo MCA wa mutitoni ngelani Johana Monyao ni waelesia nimeukwatiania na muvea wa mawithiululuko kulinda itwikuyu yila yetwikite mwisio kwa amanyiwa maskulu su wake wa musingi. Daniel Mongela ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Timothy Ndonye thome elesekana itwikuyu yende na utuika muno na kuthengea skulu su wa musingi wake ya unula ilasi cia skulu na cio mwisioni wa kuomboka ethiwa muvea wa mwithiluko va kauntini ya Masaku ndu yuthinikea na mituki na gusia kuendea kutuka kwa itwikuyu. Ningukulia serikali ya kaunti nundu itwikuyu baba ilikupio ningukulia kathai batoneka na mameka no dunanenganite appointment na ninaza neto itwikuyu kwa ningukulia kathai batoneka wililwe ngana wizethia ni asuewa itanaendea nundu wa ciana cia skulu no baumia ciana mbingi muno skulu itwikuni yu kwa ningukulia kwa ndai kathai batonekana tafadhali first priority ili itwikuyu zina zaidi ya miaka 5 na kindu 5 good years ni minute miaka 5 ona last tuisa election yelengi ila yaiko yaiobono lakini ine CD nundu wa kwithambua yaua kiwo kithake kingi muno ukesa yethe akwitu ona isiana ni ndaija tasikukela kwa ningukulia kathai batonekana first priority ili itwikuyu kana wethe na soyo Onowe ovo MCA wa ward ya Mutune Joana Munyao ndane na nthini wa ndambuka yake ya kuthuima melati ni waelesekana mbunge ya kaunti ya Masaku ni minita uvitukila mutaratala wa kuthenekia walikuwa nzeve na maundu ma mawithiuluko na mituki ni metha mayambisia mawia tasuma kulinda matwiku kuvanda miti na kuendea na usuvia mawithiuluko. Nituona itwiku yithitwe ye muisio munene kwa ciana citu ba skulu wake ya primary anenda kwasia nundu o mituki nituna bitukithisie work plan and climate change program ile kwitha yivo walani osu yasia ene nthi makisio meka lenthi na mainenga ne priority kana kindu kila cha ile ambonengwa uito wambe ni chau kunenda kwasia kwa kisio ki maundu ni mawithiululuko yene twiku muisio munene na ya mausiewa ya ileo ya muno ona skulu ye na muisio wa ubaluka yithenge yesio kwa unenda ukulia nyeta mwakilishi wa kisioki na nono ni umwene na kwete mbau kubitukithia work plan yesu ni kana county inengwe mbesa nienda kwasia kukulia executive ni kana withie twambisia kana twambisia we wa kuthukuma ni twanenga priority itwikuyi ni kana withie inaendea na kwitha ye muisio o undu yilikite no uwo kiende na uthi na kiki kwate withia ona ni kwetha kwina kiwo kiinetha kithina kisioni ki aimi ona ni metha matonyo kitumia kuthukuma ni twetha tutonyo banda miti ku kando tikatetheanisia undu wa kuendea na reduce yetwiku itwikuyu ithitwe yende no neva kwa miaka 5 unula ilasi cia skulu wa musingi wake ya si mwisioni wa kuomboka. Daniel Mongela, Mutongwe TV, kumakea Ngelani kauntini ya Masaku.
Musesiange wesu ya Daniel Mongela yamba tutauthi umone wa ndatikanini ndukathipa sane tusiokethete. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi inge nona gusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ndoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Mudo na kwitha imonda flat muno kwethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na kolele no kitungu kibanda ana mana kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi. Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Useo wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Museo twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Twende joo kidogo twende Yo bundi as you do get you apart from person you know around this chunu ndo nangi mena sinduni na chindo na kitone mundu wina kinengo akakosa mundu wa umukwata mbau ni kwa kana akalea kumela kina mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kabya sindu cia nyumba kana interior deco kekio baumbe halafu ikasolo umbe tukwatiane na producer wa mbathi before wambo this school nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jawo sawa vyo iziva Mutongo TV ni twiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni danza na ni MC komana na Beti Wambua kilungu necha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 2:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. No withukisya Mutongo FM wivala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Mazpoa nithiye isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya Mazpoa nithiye isovyu na ujitumie kumina wauni kuu ya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thiya ya Mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithamengo kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwa chei chaku na thiya ya Mazpoa wiyone kivathukanio. No kwache thiya ya Mazpoa ndukana ila ivakuvi naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu.
Bunge kana musaisia ni na udhocha ingi tuendeye imwe. Bunge ni ya bithwa o mituki yithiwa iyikia kithimini minista wonde wa serikali mbituku ula withiwa aikonanwa na maundu ma wangangania na muno mubangoni wa mutu wathoa munini walanioni wa ubucho yani subsidy no kana kuthesia mwenethi kana yi ya iseso ya ulusani muthei isitwani ya uteti wa usumbi. Minista wa Uimi Mithika Linturi ni wenda bunge yithiwe na ukumbau na kumosea matambia makimiao ukunikilini wa maminista onthe ala maungamiye na kukusia wangangania wa mamilioni ma ilovia iulu wa mutu wa silingi yana yemwe. Benjamin Mwaka ni mwandiki witu wa Mauvoo. Mbunge wa mituki hithiwa imathoche kikaloni kimwana atongo ima serikali mbitu mevu maminista ala maungamiye muvango wa serikali mbitu wa mutu wa mpesa nini ndivyo nisio nyuwani munene ulona vitie zama hivi weta vena mbewa silingi milioni mana thandatu siatumikie muvango niu itesa kuelewa undu siatumikie silingi kwa silingi ulaunge. And we go to whatever extent to call anyone, even those who were in the ministry that time, to answer questions that are hard for us to be able to get answers from those who are in the ministry right now. Anyone who made a decision in this direction will have to be personally held responsible. We are saying anyone who was involved, because decisions were made outside the ministry, there were decisions made at State House, there were decisions made at Treasury, there were decisions made at the ministry, there were decisions made at National Cereals and Produce Board. Whoever was involved will have to be called to answer in this particular respect. Zama ya Uimi kumanisa na minista muviano Uimi Mithika Linturi nienda welesio kuma kwa nzama kuungamia makumbe malu ma serikali NCPB uliwangamia sesothi kuikithia mutuo wa subsidy nuwavikia mwenende uungu wa budget ya silingi milioni miongo monza. Now whether the bills reach out to the various beneficiaries, that was a different role for another arm of government. So what supervision are you doing then? If you did not brand, you did not make sure that the unga left and went to the rightful people, you did not make sure that there was value for money to the end user, but you spent 100 million shillings of taxpayers' money. So there's a whole 620 or so 619 million which has not been accounted for. So we are looking at links to show exactly where did the 600 million go in the entire process. Ona uyovo hayumbe ni menda mbunge tangazie enendi kwa udheine kana uwe muvango waki uteti na kana mamilioni mambesa ni mahiye kivinduni sesoni dhiyonde na serikali mbitu ni ele kuungamia ngalama ya wasi wa mbesa hii ulawe kumbilite subsidy ya mutu. We might be discussing figures as to what is the right figure to pay, but the objective of the subsidy which the government from the figures being floated is going to lose around 8 billion. Unga subsidy did not happen. It is just something that was in the paper, and the way I see, it is just figures being thrown here and there, but it not really happened. If it happened, it is in a very small scale. You have to have accountable documents when you are paying. And I've realized that there's some millers who are paid without some documents. Correct. Either the invoice numbers, or the IFMIS numbers, or none at all. So what criteria was used to ensure that these people or the millers were paid without the rightful document for the payment? We have been able to talk to Kenyans. They have not been, many have said they have not seen that unga. It may have filtered into the market, it may not have filtered into the market. The issue is, why was this unga not marked subsidy or GOK unga or 100 shillings packet, I mean 2 kilogram packet of unga? Why wasn't not done that? So there are many questions that have not been answered so far. Minister Linturi nwakulia mbunge ikasenati hukunekeliu na mituki na kuose ya matambia makimia wa maafisa alama wakomea isi wea wanganganyani ukwesla utetu usume maunduni mamutu mwenende wakwati munini aendehe kuumia kwa kukengwa. If you find it necessary, Chairman, invoke at 125 of the Constitution, ask anyone who you think can give you evidence. There used to be a CS in Treasury. There was a CS then in agriculture. There were PSs who are not there,
so that you can really gather information and really assist you form an opinion. Otherwise, I will permanently be coming here and I'm not being useful and I do not want to. Vilingi wa Mauvoo kuma miaka ya mbunge Musini Lovi nye nito Benjamin na Mwakam. Abisa wa maundu ma mwaluku ma nzebe na inge musindi wa kikombe cha ngumba usia mawidhulu lukobanthi ya Kenya Dorcas Mumbe na ula udhukumana na ikundite ya kisilikali ya SNV ila yedhetu itethesia kukutana na mwenyau kamba ni wa mienda silikali nene na ilasi akaunti mibeani ya mawidhulu luko na ula wakigu na ungithia kukwatana na kutethea nisia na mwenende kukutana na mwenyau na ubiobu wala wikumbilite ile mbeta ya ukamba na kuete nza Dorcas ainena na Mutongo TV ni waweta ikundia SNV ni yendese wala ni wakukutana na mwenyao na ubiobu kamba kwa kunengane kisomo cha ubandi wa miti kwa aimi bamwe na kuinza ndhongo siakigu kilelo ni cha kukutana na mwenyao ukamba kutethesia mwimi kukwata ngetha ungu wambua nini ila ikusitwe ukamba kwa ebinda. Onesmus Chalo ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Evindane serikali ende na kuvange vya uthukumi wayo muvyo wa mawithiururukono la wakivu na ung'ithia ni wendeka wikithia ni wathukuma kwa pamwe na makundi ama kukitana mwenyao kutethesia mwene nthi kunikana mbua nini ila ikusitwe. Afisa kukitana mwenyao kaunti na Kitui Dorcas Mumbe na ingi musindi wa kikombe cha ngumba usia mawithiururuko vanthi ya Kenya na wetakana ikundi ya kusubia mawithiururuko ya NSV ini ende na walanywa kunengane mavundisio mauvandi wa miti kuyene nthi pamwe na kuenza ndongo sia kibu kaunti na Kitui kutethesia ene nthi kuvanda miti kwa wingi na kana kwa lilo mawithiururuko na kuola uvyo vile mbetane ya ukamba tanzia imwe ya kukitana na nza to promote tree growing na climate smart agriculture. Ila twanene ya climate smart agriculture twasini wemiulo kwenda nyane ebindeno ilie yao yundura ilie twesinesa kana mbua tiko kwatikana kwa wingi mbua no nini kuni mawemi alama kwithia matona kwithia me supported na mbua tukwithia twikwata nini na kwa ithioni ni tukwata na moko na serikali ila ivo onateka serikali ona development partners kila mundu wonze ukwenda kubanda miti ewe on board tukwata ni tutethe Kitui kitu weza kwithia Kitui kitu ni chathitha na ni kweka kwithia kuvyo vitu aina na Mutongo TV Dorcas na weta kila licho kinene kwikithekana ni mali ula mawithiururuko na mwemi ni wonekana mbua nini ila ithitwa ikusiwa ukamba vala weta munya ula wikwa waima kukitana na uo mwemi ndetethekana vene vatu kukwatana tanzia mwe ya kukitana nza ile mbetani ya ukamba. I don't know kubanda miti ila twanzie kuwika twanzie ku set up tree nurseries ila muno sithia wana ikundi cia muika na kila muika methe anacho methe ano matonyo land yo bandu bakubi nosi pala tumenzi yake thima kila tuitasha lowell na tuimanenge materials monze ma kusobia nursery tuimanenge pots na tuimanenge mbeu no ila mamina kweya mitisu kana yuma nursery ni ta enchoni tuitha tuimathoya na shirika langi politician moka on board memoya na katika mitisu amuika mamina na kuiwa niyo ebikiwa kubanda within Kitui ingi ni wawetakana ward miongo na sia kaunti ya Kitui nisio tethekana vandi uwa mete kuma kwe ikundi alama kwithia menya ichambeo sia memea kibathukanyo kwi makundi ma aimi alame ukwatamba walonyo ona wewe no wetema vandi ta mitembe wa milioni inya ba kaunti ya Kitui kwekithia ni mali ulanzeve pala wa kule muvya wa kivu na wala mawithiururuko serikali ni ya kaunti ya Kitui ukwatana na ikundi kwekithia walonyo ni wasia matunda idhime ino na trinas rino tuitha tukwika na ikundi muno ikundi cia mwika cia mama ona cia atumia na ila tukwase ni twenzi andu ikundi na twimanenge materials ma kusobya nursery twinenea andu maitu ma Kitui na tutargetite kila ward so far ni twina nursery 27 Kitui keima na tubangite kila ward kana ni tukwitha tukwikia standard nursery ile tona kunenge miti ward isu no kesa kwitha ni ethia green kana ni ongeleka miti na ula wonzo kwenda kutetheka ni muradi uno ngina ethia kikundi ni twitetha cia individual but kikundi cha mwika kila chombana na cha kwatana no tuma support makeke the nursery standard nursery ila makwenda na size ula makwithia makwenda ni kana wese kwithila ona cho Kitui ni chethia ki green kana miti yitu nayo niongeleka. Dorcas no ngumba mawithiururuko va Kenya tina kusinda kikombe cha kwithia engumba ya kusobia mawithiururuko mwaka muthelu tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo.
Mwakili onthe ba Kenya ni maweta kukomea wia makwanini ala manenga wa ni silikali kana kusila batende bi kana ala maibithasya ndibi siandi vyo kwenana na Rose Migwi ula niwe mwene kibila wanzama ya mwakili kuya embu nukuweta kana makwani asu ni medhia wa mailete kuwa silingi ngili miongo etatu aiweta kana kuma mwakani wa ngilili na 19 mayaisa kuwa na yu ona menda ilobi isu ibikiye na kungaigwa ibikengili miongo etano. Have downed our tools as the advocates fraternity for reasons that the judiciary has not been submitting our dues that are paid by the judiciary to the advocates once we take out pro bono matters, and this has escalated since advocates haven't been paid. Some even as late as 2019. Figure for the longest time has been 30,000. We have written to the judiciary through our respective representatives, through the caucus, through the branch chairs. And unfortunately, the matter is still being reviewed. We have also asked the judiciary to review the amount of 30,000 to at least 50,000 per accused person. Some of the cases that you're talking about, that no advocate will appear, and as much as our hearts go out to Wanjiku, then things have to be done in a certain way. But we are hoping that the same will be concluded. The deliberations will be concluded within the shortest time period to enable us to represent Wanjiku as we have an obligation to do so. Thini wa Vilingi ndonyoni kana utalo wa alo isokoni wa Kibwezi nukuetwa kuendeya na kuongeleka ona kwitha mathoa ma maliukwithi wa me yulu muno. Kennedy Mulinge nobikie sokoni usuna atumbanisya ndonyo ino. Mama atandithia sokoni wa Kibwezi ula wi kauntini ya Makueni ni maendelea kukwata uvuchu tuna namba ya tho ivanda nesiona sokoni malikiti kuendelea kuongeleka. Kime kikonanya na imimane ma kunyithia kwitha no matialite na maleume ondane muno maleuma mbamboka balona ouyo voma thoma bidhake vathokonyo maende ya kutiela kwitha mema yulu maisha ni maende na kwithiwa me yulu muno especially kwa thocia ona thoi tayu munthi soko andu aingi ni maemiwe ni kuwa ciendu nime ucienda lakini thoa no maemie walio sisia bamboka boga niende na ubanda amwe mathoi mayonanya kuviniwa muno ni mathoa ainde mailasimika kuyeva kavyo kule na kuwa bidhaa ila sie maetete sokoni wa Kibwezi ikopisi naone ambata kopisi tunatesa na thoa 50 na 60 umundi tesa wa 100 na 500 nethia sindu isu ivandie pyo wethio na yambidi nenu kiona ndakwite sindu mingi ta cabbage ni ukita kuwa na shilingi 50 lakini ambidi nisioke nundu na hata mukiwayana kana heite ile kwa bizile thukupyo enini ekina yeye kwa watu wa kuendea kwa kavinda 10 na isio mbingi sio ukambani kwithasia mbise kulika ivindani ya mona ulokwe kwa watu wa kuendea kwa mie na kiateni sio kunde musisha na spinach na sukuma isu nisiethwa sina thowanesa customers nisiaya Vilingi ndunukuma Kibwezi kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Naindi musesia Mauvoo asu ma ndunyu na Ken nimo meutubicha muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saumwe na nusungi utungia mubea nundu wa kwithiwa waendania na itosha rondi ndatu alulila Mauvoo kwanzia ya meko. Nitwa Faith MAKENZI wa mutunga nisiokethete na mutaalamu wa maundu alama nethiwe ma show wa masaku tupikie na kukunikila undu show inethiwe yathi ila inapikie na kuthela ndukathiwa sa ninziokethete.